Vi se nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. Nalazimo se u Kragujevcu na festivalu fotografije pod nazivom Fotorama. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Ja sam Aleksandar Kojučev, fotograf, a vi gledate Lufting. Organizacija, pošto sam tek nedavno stigao, ali koliko vidim odlično je ovako, baš sviđa mi se i lepo je što postoji takav festival. Mi smo imali priliku da čujemo vaše predavanje i šta je to što smo mogli da čujemo i da vidimo o modnoj fotografiji? Pa prvo što se tiče mojih očekivanja, nisam uopšte znao koliko će ljudi doći, s obzirom da je prepodnevni termin, pa sam se plašio da neće doći puno ljudi, ali baš je bilo fino, došlo je puno ljudi i drago mi je što je bilo puno pitanja, pošto ovo što sam ja sad ovde radio bilo najavljeno kao predavanje, u stvari nije predavanje, nego je bilo više prezentacije mojih radova, a ja sam samo pružio ljudima priliku da me pitaju, znači kao razgovor otvoreni, šta ih uopšte zanima vezano za modnu fotografiju i koliko ja mogu da pomognem nekim svojim savjetima, iskustvima i tako. Išli smo kroz fotografije moje i komentarisali smo usput. Pošto ja sebe nekako i ne doživljavam kao modnog fotografa, uopšte, čak ne smatram se za modnog fotografa, nego samo nekoga ko se bavi fotografijom, a ljudima se sviđa moj stil, pa me onda zovu da radim i modnu fotografiju, pored ostalog, tako da, znači, u domenu mojih sposobnosti, mog znanja, koliko ja mogu da nekom nešto kažem, a da to ne bude shvaćeno kao da to je neki recept za bavljanje modnom fotografijom, što već teže mogu da dam. Ja sam Marko Stomatović, predsjednik fotokluba Apollo i vi gledate Lufting. Što se tiče samog festivala, ljudi su mogli da nauče bukvalno od početka fotografije, vezano za kolodijumski proces, pa do bukvalno najmodernijih načina fotografije do dokumentarne fotografije. Znači, Fritz je ovde jako fino i jako opširno objasnio način na koji se postaje dobar dokumentarni fotograf, dobar reportažni fotograf, i mislim da je kroz to neko svoje malo predavanje sažeo sve ono što je jako bitno za jednog fotografa koji se bavi životom, koji se bavi socijalnim slučajima, koji se bavi otprilike nekim bitnim stvarima u životu. Da, nadam se da će ovo biti jako dobro za sve one koji su početnici i koji uživaju u modernoj fotografiji. To i jeste ideja, zbog toga smo se potrudili da dovedemo Frica, bilo je jako teško, ali eto, uspeli smo. Sledeće godine ponovo planiramo da dovedemo još jednog fotografa nacionalne geografije i verujem da će sledeće godine biti 3 stranca, 3 predavača. Već smo sa njima u nekim pregovorima, tako da verujem da će sledeće godine biti još bolje. Hi, my name is Fritz Hoffman, photographer with National Geographic, and you're watching Lufting. Yeah, that's very nice. Jako je lepo ovde. Nažalost, tek sam stigao i nisam imao vremena sve da vidim. Ljudi su veoma ljubazni i ovo izgleda kao mesto na koje bih poželao da se vratim. Fotorama je odličan festival i lepo je znati da postoji ovakvo interesovanje za fotografiju. Moj savjet bi bio da fotografišete ono što vas pre svega interesuje i pratite ideju koja vas inspiriše. Tražite savete od fotografa koji se već duže bave ovom umetnošću, ali odgovore potražite u sebi i to sve sa velikom predanošću. Kako je vaše mišljenje o analognim fotoaparatima kao i o digitalnim? Šta više volite? I still prefer film, only because... I dalje mi je draži film, mada je digitalni lakše za korišćenje. People treat digital, they don't treat it like a craft. You know, photography was a craft.
digital, it's not developed as a craft in a way that a photograph was developed. And I think that a photographer, if you're a photographer, you have to take your pictures Međutim, više volim analogni zbog transparentnosti boja kod filma. So I think that's the main thing, but for me also, I miss color transparency film. Kad uradim fotografiju, znam tačno kako su boje bile u tom trenutku. And I could represent that best. You know, when I hand my digital files off to the magazine. Dok kod digitalne fotografije pri pripremi za štampu, to zna da izgleda dosta drugačije nego u trenutku fotografisanja. Hi, I'm Nick Fanciulli and you're watching The Lufting Show.